Hello, agus fáilteadh go Na Naidheachdan Neònach. Príomh scialachán na Naidheachdan ha an planet Pluto a tart seachad is scialach agus chaid buon cairsnach fanis isteachach an bailabig an le leoas an áhuiigte a chalam. Tach beleachta beca an na tábhíle sa sia, thuairs loch sainz nach be planet gadílú a bhana Pluto, agus go dwarf planet a bhíonte a neist. Is dé a seach a blionna dia cair se na beach chéine thart seachad. Huirt I bími anarach, ha mi bami gyma faireachach in thoiseach, bami bhín an planet is an seachad sa cóig bliana, cymar a búrangaf in títal hart falla bhuam. Chud mi blianchen seachad is meneachach dáin a búringú díaltas ein ora. Ach, ha mi legal seachad inis, sé an dwarf planet is smúhónam agus ha sin na seár na an planet is slugge. Gadíú tach beleachta Pluto. A glóta a d'irt chaid buon isteacha an na leoas gomhainam dúlaigh ránis san nánis. Siad seo buon de gúine a gáil uí an réis an a-nis. Atanis I toischa tóca rocketin gus Portugal as a réis a ha seo. Sin acu maha príomh scialachán na Naidheachdan Neònach, caiinigh na Naidheachdan Neònach, chanílead glíoch. Chaníomh gadíú.